Om Swastiastu. Punapi gatra alit-alit sareng sami, mogi sami rahayu miwah rahaja nggih. Ringgalah sane becik puniki ngiring irage sareng-sareng melajahin indi cerita cendet. Pasti ke alit-alit sampun sering mireng cerita cendet punika ring bahasa Indonesia. Cerita cendet puniki kepah kebaos cerpen. Nanging yening cinga utawi selehin sejarah kawentenan cerita cendet ring bahasa Indonesia taler ring bahasa Bali punika pasti matiosan. Nah mangda alit-alit kuning makin ngiring irage melajah napi manten kawentenan cerita cendet taler unsur-unsur sane ngewangunnya nggih. Cerita cendet puniki ngoranjing ring wewidangan kesusastraan Bali anyar utawi modern sane merupa gancaran. Yening selehin saking wangunnyane cerita cendet punika boyeje kesusastraan asli saking Bali puniki wantah kesusastraan sane rawuh saking juru negara. Cerita cendet manut Nursito nika wantah sesuratan sane mendaging gancaran sane medaging cerita ini kauripan saking para pragina utawi tokoh ring cerita cendet punika. Sakewanten nenten jemaah kesami pemargin kauripan sane wenten kaceritaya. Punika mawinan cerita cendet punika presida puput kewacan pantaraning 13 menit ngantos 2 jam utawi kata kebawas habis dibaca dalam sekali duduk. Selanturnyane ngiring cingakin dumun kawentenan cerita cendet ring kesusastraan Bali anyar. Nah kawentenan cerita cendet ring kesusastraan Bali kekawitin dog warsa siu 913 daweg punika imade pase pinake guru ring sekolah kelas 2 nomor 2 Singaraja ngamedalang buku sane memurde tutur prenidana cakepan kaping 2 pepelajahan sang memanah mauruk memaos aksara Belanda. Bukune puniki medaging makudang-kudang sesuratan silih sinunggilnyane sesuratan merupa cerita cendet utawi cerpen. Raris malih ring warsa siu 916 miwah warsa siu 900 plekutus imade pase ngamedalang buku sane dagingnyane makudang-kudang sesuratan merupa gancaran. Tiosan ring made pase wenten taler pengawi sane ngamedalang buku sane medaging cerita cendet inggih punika Mas Niti Sastro. Buku sane kamedalang Mas Niti Sastro puniki mamurde warna sari. Bacaan Bali huruf Belanda ring warsa siu 100 lae. Cakepan puniki taler medaging makudang-kudang cerita cendet nggih alit-alit. Nah, wusan punika suwe pisan nenten nanin medal malih cerita cendet ring Bali sane medal wantah cerita panjang utawi novel. Kawentenan punika ngawinang parejana ring Bali urati sane urati ring sastra Bali sedih pisan. Punika mawinan macirikang sewu mare sastra Bali anyar. Raris saking sewu mare puniki wenten para jayanti sane sesuratanyane kamedalang dados buku sane memurde kesusastraan Bali warsa siu 916 sekutus. Ring bukune puniki mendaging cerita cendet sane memurde Nilosari. Saking sewu mare puniki raris sanian ngelimbak kawentenan cerita cendet ring Bali. Sewu mare puniki taler kelanturang nyambran warsa ngantos warsa siu 975. Buku populan cerita cendet raris medal ring warsa siu 975 sane memurde katemu ring tampak siring sane kekawi oleh Imade Sangre. Raris ring warsa siu 977 medal malih buku populan cerita cendet sane memurde Togog kekawi oleh Imade Mande. Maka kalih pengawi puniki saking gianyar nggih alit-alit. Selanturnyane panglima cerita cendet ring Bali sayan sukil pisan ngantos warsa siu 900 ulung dase. Ngawit malih wenten sakekidik pengawi anom-anom sane makarya cerita cendet miwah kamedalang ring koran.
kawentenan cerita cendet ring Bali, ring sastra Bali anyar puniki, sayan ngelimbak ring warse duang talinem, daweg punika koran Bali Pos ngawintenang rubrik orti nyambran rahina redite. Wau saking warse duang tali dua roras, taler malih medal rubrik media suari ring koran Bali Pos sane dados kalangan pengawi sastra Bali anyar nyobiahang susuratan nyane utami nyane sane muaste cerita centai cerpen. Ngantos mangkin nyambran redite sampun pastike wenten cerita cendet sane kamedalang saking makakalih rubrik mebasa Bali punika. Tiosan ring koran percetakan mangkin sayan akeh mapitulung ring pengawi sane jagi mekarya utawi ngabedalang buku nyane silih sinunggil nyane penerbit pustaka ekspresi. Nah akeh pengawi anom sane seneng nyura cerita cendet miwah kamedalang dados buku santukan nenten malih wenten kapiyambeng saking penerbit. Nah nike sejarah utawi kawentenan cerita cendet ring kesusastraan Bali anyar. Sane mangkin ngiring cingak dumon unsur intrinsik sane wenten ring cerita cendet utawi cerpen. Wenten makudang-kudang unsur intrinsik sane mewangun cerita cendet. Sane pertama wenten unteng pikayun, sane nomor kalih wenten tokoh miwah penokohan. Nah tokoh nike kekepah dados ketiga wenten tokoh utama, sekunder miwah komplementer, taler sane penokohan punika malih kekepah dados protagonis, antagonis miwah tritagonis. Selanturnyane wenten sane muaste alur, latar, tetuwek miwah sudut pandang. Nah nike sane ngewangun cerpen indik unsur intrinsik. Mangkin ibu jagi telatarang napi manten sane kawastanin unteng pikayun miwah sane tiosan. Sane pertama nike wenten sane mewaste unteng pikayun utawi tema. Tema puniki pateh sekadi unteng bebaosan sane wenten dados bantang pengawi utawi ngemargiang cerita cendet punika. Kalau ibu bahasa Indonesia kan apa inti cerita dalam cerita cendet. Nah wenten contoh tema percintaan, tema pendidikan, kepahlawanan miwah sane tiosan. Yening jalan cerita cendet punika mawa sang indik anake sane medemenan nike pasti ke temanya nih percintaan. Yening mau sang indik peperangan wentene jahat, wentene baik nike pasti ke kepahlawanan. Nike sane ke bawah sang tema. Selanturnya nih wenten sane ke bawah sang tokoh. Nah tokoh punika kakepah dados ketiga wenten tokoh utama, tokoh sekunder miwah tokoh komplementer. Tokoh utama punika pregina utawi tokoh sane pinih sering dados bebawasan ring cerita miwah sane paling akeh ngambil galah ring lelampahan cerita. Sane nomor kalih wenten tokoh sekunder utawi pregina sane kidikan poleh bebawasan ring cerita kenten taler kidik ngambil galah ring cerita. Sane nomor 3 nika wenten tokoh komplementer punika wantah pregina sane dados penggenep ring cerita kawentenannyane wantah pinake penggenep lelampahan cerita. Ike indik tokoh wenten sane selanturnyane penokohan. Nah penokohan puniki dados kebawasang punapi sifat-sifat sane wenten ring para pregina. Sane pertama punika wenten protagonis. Pregina puniki maduwe pertingkah sane becik, jemet mepitulung, dua miwah sane tiosan. Sane nomor kalih nika wenten sane membaos antagonis. Pregina puniki maduwe pertingkah sane nenten becik, nenten kayen mepitulung, corah miwah sane tiosan. Sane nomor 3 punika wenten tritagonis. Pregina puniki dados penengah ring kawentenan tokoh protagonis miwah tritagonis. Dados nyane nika nenten je maduwe pertingkah becik, nenten je maduwe pertingkah sane nenten becik.
Kelanturang inde alur. Nah, alur puniki yening ke bahasa Indonesia punika punapi jalan cerita. Wenten ketiga saneka pertama punika alur maju, alur mundur, miwah alur campuran. Alur maju punika lelampahan cerita sane memargi nganutin pemargin galah utawi waktu ring kauripan. Yening iraga cingakin wenten cerita sane maosang indik pregine saking ragane alit ngantos ragane dhuwur utawi kelih nika mewaste alur maju. Yening alur mundur lelampahan cerita sane ngamargiang matungkalikan ring pemargin galah utawi waktu ring kauripan punika menaging flashback. Contohnya nih yening wenten pregine sane mangkin sampun makarya utawi sampun megawe nika kaceritayang malih duga seragane kari SMA. Nah nika contoh flashback utawi alur nyane mundur. Sane nomor 3 wenten alur campuran. Nah alur campuran puniki lelampahan sane mendaging alur maju miwah alur mundur. Dados nyane alur maju miwah alur mundur puniki kadadosang siki ring jalan cerita. Nah selantur nyane wenten sane mewaste latar. Nah latar punika kakepah dados tetiga sane pertama latar waktu, latar tempat miwah latar sosial. Latar waktu punika kawentenan galah utawi waktu rikale cerita punika memargi minakadi rikale semengan, tengai, sanje, peteng miwah sanetiosan. Selanturnyane wenten latar tempat kawentenan galah utawi kawentenan genah utawi tempat rikale cerita punika memargi minakadi ring sekolah, rumah sakit miwah sanetiosan. Sane nomor 3 punika mewaste latar sosial. Nah kahanan sosial ring sajroning pemargin cerita ring sawewengkon kauripan pregine minakadi kauripan manusia ring pedesaan, kauripan ring tengahing pasar miwah sanetiosan. Lantur ring unsur intrinsik selanturnyane nika mewaste tetuak utawi amanat. Nah pasti ke alit-alit sampun sering mireng amanat ring bahasa Indonesia. Nah tetuak utawi amanat ring bahasa Indonesia nika nenten jemelianan sareng bahasa Bali. Nah amanat punika kekaryanan oleh sang pengawi majeng ring sang sane ngwacen reriptan utawi cerita punika. Tetuak puniki pabesen marupa tutur kritik miwah sanetiosan. Dados nyane yening alit-alit ngwacen cerpen utawi cerita cendet napi manten pepelajahan ring kauripan sane preside alit-alit ambil saking cerita sane kapolihang saking pregine ring cerita punika. Ke sane mewaste amanat nggih. Selanturnyane wenten sudut pandang. Sudut pandang punika kekepah dados papat. Saneka pertama punika sudut pandang orang pertama maosang pregine utawi tokoh sane ngawigunayang krunut tiang utawi titiang awake miwah sanetiosan. Sudut pandang orang kedua nika maosang pregine utawi tokoh sane ngawigunayang krunut ragane, jerone, cai miwah sanetiosan. Sudut pandang orang ketiga punika maosang pregine utawi tokoh sane ngawigunayang krunut raganyane ipun ide miwah sanetiosan. Taler sane paping untat sudut pandang orang campuran nika maosang indik tokoh utama sane ngawigunayang krunut tiang miwah jerone. Inggih alit-alit sareng sami wantah asa punika materi sane presidet latarang ibu dumugi pepelajahan ring rahinane mangkin preside pikenohnyane ring kauripan alit-alit sareng sami. Puputang ibu antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.